Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Ni wa mwanya wacu w'ikiganiro ndetse ikiganiro cyuje ubusesenguzi buryoheye amatwi kugira ngo buri wese abashe kumenya kandi atandukanye ikintu kimwe n'ikindi, amenye amakuru atandukanye. Reka twakire MS atangire asuhuza abadukurikiye dukomeza n'ikiganiro. Muraho abakurikiye muri TV show na M Kadonya TV show na M Kadonya TV. Imana ibishimire, tugarutse mu gusesengura amakuru, tuganira, dusesengura, dusasanura byose nyine no kwinjira mu mirongo migari y'ibintu tugiye kuganiraho. Yego, unyemerere uyu munsi twibande ku mugabane wa Afurika ndetse ntabwo tuza kujya kure cyane, ariko nanone turibanda cyane ku gihugu cya Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nituvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harumvikanamo leta ya Kongo ndetse na AFC M23. Yego. Ubwo rero twatangira tuganira mu minsi yashize, nta nubwo ari kera, ni vuba cyane, aho leta ya Tanzania yavuze ko igiye gusa naho ishyira ubufasha cyangwa se iha umutekano leta ya Kongo. Leta ya Tanzania ntabwo byabivuze. Yego. Leta ya Tanzania ikintu irimo gukora yasinye nyuma yuko Abatanzania n'abasadeke bafatiwe Goma. Yego. N'abacancu mwarabibonye bose bambuka bagenda banyuze Kigali bataha. U Rwanda rwabahaye inzira ruhana umutekano barataha. Ariko Abatanzania bagezeyo bo ntabwo barekeye, barakomeje baragenda bageza Kigoma, bazamura ijwi. Abatanzania bo ntabwo barekeye, bamaze gutaha, bamaze gutsindwa, baragiye banyura za Kigoma. Yego. Bapanga uburyo basubirayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero sasa nyuma leta ya Tanzania na Kongo cyo bita muri military trainings, gutoza abasirikare. Ariko izo training akazamo n'ikindi kintu kivuga ngo kurinda amahoro muri Kongo. Umva, kurinda amahoro no kurinda iki? No kurinda no kufitemo ingabo aho ngaho cyangwa polisi barinda nyine ibintu muri Kongo. So ibyo bintu rero ntago byagaragaye uburyo bizakorwamo n'iki, nyine barasenye birarangira, ibindi babikoreye mu gikari buriya. So ariko uko bigaragara leta y'u Burundi irimo iradeployinga abasirikare benshi bagana za Baraka benshi cyane. So ari na rero no muri Tanganyika hari ubwato bwagaragaye burasa kuri M23 bwinshi, ntabwo ari ubwato u Burundi bufite. Kuko Tanzania aho bigaragarira yuko ari yo, Tanzania biragaragara ko irimo kugenda ingabo zingana kuriya, ntabwo ingabo zingana kuriya zose ziri muri Kongo zirimo kujya muri Kongo. Ntabwo Burundi bufite ingabo zingana kuriya. Ese Burundi buri muri sabazo Burundi bufite ingabo zingahe? Bufite abasirikare bangana iki? Bafite intwaro zingana iki? Bafite ubushobozi bungana iki? Nk'igihugu gikenye ku isi, igihugu cyahuye n'ibihano byinshi, uziko nacyo kigize ko murambarigo igihe kinini, nacyo cyafata ibihano nabyo n'ibyo bihugu by'i Burayi na Amerika nk'ibihano bafatira abandi, cyabibayemo igihe kinini. Muri make Burundi ntabwo ari igihugu kimeze neza, ariko ikigaragara ubutasi bwacu butugaragariza yuko Tanzania ifite abasirikare. Urabona M23 yafashe Makobora, AFC M23 yafashe Makobora, Alliance Fleuve Congo. M23 yafashe Makobora. Noneho Makobora bavuga ngo M23 ngo ese ngo FARDC ngwira sangu yikuramo ngo ivamo, ngo abandi bakavuga ngo yivanyemo ngo ibiki. Ku butasi bwacu nuko M23 yagezemo isanga umupango yari ifite yari apangiye wenda tuvuga ibihugu bibiri, Kongo no Burundi, nabo bacancuro babo niki. Ihageze igeze Makobora ku butasi bwayo no kumenya buri M23 uburyo irwanamo, irabanza ikamenya ese ingabo tugiye kurwana n'izingahe,
zifite ibikoresho bimeze bite, tactique bakoresha ni izihe, technique ni izihe, ikabanza ikamenya neza amakuru yose, ikabona kurwana, ikabona kubatera cyangwa kurwana. Ubundi itera yabona neza aya makuru yose ibirimo kurwana idefanda. M23 yararebye ibona AFC M23 yararebye ibona nanjye nabaye nkawe nanjye ndibaye bavuga M23 gusa. AFC M23 yego yararebye ibona ibikoresho yazanye n'abasikare yazanye n'ibyo nyine uko yateguye urugamba. Tuve yateguriye abantu babiri ngo n'ibihugu bibiri. Ibi kindi gihugu ibonaho za saba ibonamo ibiki kasi saba turabizi ko ari bya Tanzania zo ko ari mbona banavuga ko banafite nakomeye simbizi nawe bafite ikomeye. Ibonamo izindi ntwari itari yiteze kwiri bubone. Ibonamo n'abandi basirikare benshi bandi itari yiteze kwiri bubone. Yego ubwo yakubisemo icyumvirizo isanga na Tanzania iragenda isubira inyuma noneho iza kuza kugaruka nyuma noneho yapanze noneho neza nabo yabapangiye nabo yabashyize mu mupango. Irakubita bisanzwe n'ibisanzwe. Ariko ikigaragara Tanzania mwibuke ntago nibuka umwaka mu bihe byashize bikomeye cyane mu ntambara nk'intambara ya gatatu ya Kongo. Niyo ya gatatu ya Kongo. Kikwete akiri president yigeze kuvuga yuko akiri president wa Tanzania yigeze kuvuga yuko u Rwanda rugomba kumvikana na FDLR. Ubwo FDLR buri gihugu cyose na buri bintu no mu buzima busanzwe nawe uri hano nanjye uretse n'igihugu n'umuntu usanzwe nagira imirongo itukura, imirongo ntarengwa, imirongo umuntu uri wese cyangwa se ikintu cyose gishobora kurengaho nawe kuri gahunda zawe ukaba nawe wafata ikindi cyemezo no kurwana bikaba byanazamo. Bibaho hari igihe ibintu birengera nyine. So urumva rero Tanzania ngo arirenze umurongo w'u Rwanda kubona abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi 1994 bagasiga bisha abantu barenga miliyoni. Ubwo rero Tanzania yarenze byavuzwe na president, buri kintu kivuzwe na president cyagikomeye. Ubwo niba president Kikwete wa Tanzania w'icyo gihe yaravuze ngo u Rwanda ruzumvikana na FDL. Mugibuke neza neho mu bantu u Rwanda na Tanzania batangiye umera nawo mbere byari bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane nibwo ngira ngo u Rwanda barugiranye ikibazo na Tanzania ugiye no kureba. Hanyuma ibyo byararangiye. Ngira ngo twakoze ikiganiro bushize tuganira ku myigaragambyo ya Tanzania n'iki. Ubwo n'ukuntu Perezida Samia Suluhu Hassan yatowe mabyiruka ntabwo twabisubiramo. Twavuze ko abo muri Zanzibar kandi Zanzibar tuwe n'abantu bakeya kandi Zanzibar muri Tanzania igizwe n'ibihugu bibiri, igizwe na Zanzibar na Tanganyika, byose byarora kwitwa Tanzania. Umuntu muri Zanzibar w'abantu ba miliyoni 3 kuyobora abantu ikindi gihande kindi cya Tanzania kirimo na miliyoni 30 na urumva hari izindi mbaraga zatumye Samia Suluhu Hassan ajyaho. Niyo mpamvu wabonaga na Chadema yenda no kumutsinda, yatinye ko yamutsinda cyangwa se yendaga no kumutsinda. So ande yabishyigikiwemo na Kikwete kuko Magufuli yatowe asimbura Kikwete, ariko Kikwete atari Magufuli atari wewe Kikwete yifuzaga ko yatorwa. Yego hanyuma abandi bo muri CCM uziki cyaka ryari ishyaka cyangwa se umuryango wa politike baterana, bamara guterana bakemeza ubuza bahagarara mu matora y'umukuru w'igihugu. Sibyo wari umukuru w'igihugu icyo gihe bo abo muri CCM batoranyije John Pombe Magufuli ari uhagarariye CCM mu matora azasimbura Kikwete. Kikwete ntabwo yabyishimiye, hari undi yagombaga yarashyigikiye wari uhanganye na Magufuli, ntabwo turi umugarukeho cyane nabo. Ubwo rero byatumye Magufuli atsinda. Amaze gutsinda abo bivugwa n'abatanzania, ibyo byo mu myigaragambyo yabari abantu muri Tanzania banabigarutseho cyane. Bavuze yuko nyine Magufuli amaze gutsinda abaho gutyo, ariko Kikwete ngo aramugambanira, n'ibivugwa ntago mbihamya, aramugambanira so ngo aza gupfa. Urupfu rw'amarabira akabatanzania bavuga ko yarozwe bikozwe na Magufuli kugira ngo aveho ajye hundi. Kandi ni gutyo yafashe ubuyobozi ko vice presidente ahita aba presidente wa Tanzania gutyo. Urumva just toujours biracyameze bite? Urumva ngo biracyamira wa mujyo nyine wande wa Kikwete.
niba Suluhu agarutseho kandi akaba ari we yari ashyigikiye ari umushyigikiye n'ejo bundi mu matora akaba yaramushyigikiye. Ubu rero birumvikana yuko Abatanzania baravuga yuko Madamu Samia Suluhu atari uyoboye Tanzania mu by'ukuri, ari hari ayoboye, ariko hayoboye Magufuli hayoboye Kikwete nubwo atakiri perezida. Ubu rero nubwo biravuga yuko Kikwete ari we uri inyuma yo koherezwa kw'ingabo za Tanzania muri Burundi, zimwe zikazaza ku masezerano bagiranye na Tanzania yo gutoza ingabo za Congo muri military trainings, hanyuma izindi zikazaza nyine mu buryo bwo kurinda ayo mahoro. Ariko amakuru dufite y'ubutasi nuko Uburundi budafite ubushobozi na tekinike zo kurwana mu mazi, kuko Tanzania niyo ikora ku nyanja. Tanzania niyo yakoze development, niyo developye mu mazi, kuko ikora ku nyanja kandi ifite n'ibiyaga binini bya Victoria, bya Tanganyika, byose ifite amazi manini. So Uburundi ntago ibintu bwabishobora pe, ntago bwabikora ngo bishobore. Byaragaragaye nk'amato yagiye arasa kuri M23 ari muri Tanganyika na Tanzania. Yego, urebye Tanzania ni igihugu gifite igisirikare gikomeye, ndetse wenda nubwo mu bijyanye n'intwaro ndetse n'abasirikare n'uburyo bw'imirwanire yabo bafite n'ibikoresho. Nanone turibuka cyane Tanzania irasa mu gihugu cya Uganda igihe Idi Amin Dada yagerageje gushotora. Uribuka ko Tanzania yakoresheje ziriya mbunda za sabasaba kandi byari mu bihe bya kera. Ubu rero ndahamya neza ko cyangwa se ndakeka ko M23 iramutse yatatswe harimo n'Abatanzania, biramutse bishobotse, sinzi niba M23 byayigwa amahoro. Murakoze. M23 AFC M23 ntagiye na mbere cyitwa M23 gusa, ntagiye tigeze rwana n'Abatanzania. Nakubwiye ngo Kikwete kigaragara niba uri inyuma y'ibintu byose. Twabisobanuye uko bimeze byose, uko byaje nuko bihagaze ubu. Kuvuga ngo Kikwete ikigaragara cyo nuko abavuga ko Kikwete ari buri inyuma y'ingabo z'u Burundi zatangira koherezwa mu Burundi, ari zirwanira mu mazi, ndetse akaba zizaza zambaye uniform nyine ku masezerano ya Congo, ariko akaba inyinshi ziri mu myambaro y'ingabo z'u Burundi, zikamuka zambaye imyenda y'u Burundi. Ibyo bitwara nizo ntwaro zatangira bakazambika bakazashyira amadapo y'u Burundi n'amarangi y'ingabo z'u Burundi. So ubwo no kuvuga ngo ikigaragara nuko Tanzania ifite ubwoba. Tanzania ngo muri make ifite ideology cyangwa se ideology imeze nk'iy'u Burundi na Congo ibyo ngibyo, ubu n'ibindi bihugu by'u Burayi nyine. Ifite ubwoba bwo gushyira ahagaragara uruhare rwayo mu gufasha FARDC cyane. Ntabwo Tanzania urabona ibihugu byose hano mu gace biri muri Congo. Ubugande bufite ingabo, sibyo? Uburundi bufite ingabo, Congo ifite ingabo. Igihugu kidafite ingabo n'u Rwanda. Nubwo wenda bavuga ngo ingabo ziriyo ni za M23 nyine, AFC M23, kuko nyine abenshi barimo bavuga ikintu Rwanda nyine muri Congo babitiranye nk'aho ari Abanyarwanda, n'ubundi niko babita, sibyo? Ariko naturellement ni Abanyarwanda, ariko ku bijyanye n'igihugu ubu ngubu n'Abakongomani. Ariko nge hari ikijya kinyobera, ese izo ngabo zose ziba ziri muri Congo koko n'ubufasha ziba ziri gutanga ni ukugarura umutekano, gusapotinga mu kugarura umutekano muri Congo? Bavuga ko haba harimo imitwe myinshi nako inarimo irwanya leta ya Congo cyangwa ibuza abaturage umutekano. Biriya niki? Buriya rero banyihanganira bicurane bimereye nabi. Buriya leta ya Congo ya Tanzania ifite ikibazo kijyanye no kugaragaza uruhare rwayo ku mugaragaro yuko ifasha Congo mu buryo ifite ibibazo ibi. Ikibazo cya mbere, yego, nifasha Congo ku mugaragaro bizagaragara ko irimo gufasha leta kwica abaturage bayo. Ntabwo rizarangira
iramutse irangiye wundi wafashaga atsinzwe kandi yicaga abaturage be, nawe ako kanya ubu uri umukrimineri, nawe uri umwicanyi wamufashije. Icyo kintu Tanzania rero iragikotinga ikakireba ikavuga iti iki kintu nindamuka ngikoze abishyira ku mugaragaro, yego, amakosa yose azakorwa muri Kongo azangarukaho. Ikindi cya kabiri, Tanzania binyuze kuri Kikwete nyine nk'uko bivugwa, nako binagaragara, bese ko nyine abantu bahora baravuga kandi bigaragara, binyuze kuri Kikwete kuba ingabo za Tanzania zashyigikira FDLR, umutwe washize ku umutwe w'abajenosideri wakoze jenoside mu Rwanda 1994 jenoside yakorewe Abatutsi zigabisha abantu, nubwo baracyashaka kugaruka kumenya kurangiza uwo mugambi. Ibyo rero intambara iramutse irangiye itari kuri faveri ya babandi yafashaga, n'ubundi nabo bazitwa baki abajenosideri. Sawa? Ibyo bintu byo Tanzania irimo kurwana nabyo mu buryo buri diplomatique, ariko niyo mpamvu ubona nyine bohereza ingabo, irya ngabo zose zihari nyinshi n'izubu ntago ari iz'Uburundi, ntago Burundi bwagenga bazengana kuri ingabo z'Uburundi zafashwe izishwe igihe intambara yatangiriye, izo zifatwa munsi n'ejo bundi mu vira zarafashwe, za hose zirafatwa, izindi zikaraswa, izindi zigahungira iwabo, izindi zigahungira ahandi cyangwa zikimura ibirindiro. Ntabwo batayo 20 muri Kongo kuva intambara ibaye kugeza ubu ngubu yaba igifite abasirikare bangana kuri abo kohereza bangana kuri nanone, nk'igihugu gikennye kidafite ubushobozi, kidafite iki. Ubwo ngubwo rero Tanzania yo ibikora muri uwo mujyo nyine, ibireba impande zose, uvuga uti se dutsinzwe ntabwo twakutwa jenoside cyangwa tukitwa abantu bafashije umuperezida kwica abaturage be, bafashije igihugu kurasa abaturage bacyo. Yego buriya Kongo irimo iraca abaturage bayo, irimo irabarasa, n'ababafasha nuko warumbaje uti se biriya bihugu byose bizayo n'iki, ari bose nabaje gufasha koko, ni impuhwe baba bafitiye abaturage ba Kongo. Nta mpuhwe. Mu politike y'isi yose ishingiye kuri win situation. Uvuga ngo niba tugiye muri deal, ubwo tugire win ninkurusha imbaraga ngire win yanjye be nini, nyine na pourcentage wenda tuvuga sibyo. Niba wowe nkurusha imbaraga ushaka gufata 70 cyangwa 80, wowe urushwa imbaraga udafite imbaraga ukatwara 20 kandi ibintu ari ibyawe, urumva? So zirangabo zose rero aho zigeze zikambitse, hafi aho bacukura amabuye y'agaciro, ibirombe barabyigarurira bagacukura. Takonge basinyiye amafaranga ibahari kid, urumva? Amafaranga afatika. Inyungu za politike n'inyungu zirijeho politike, no kumenya ngo se umuntu ahagaze ahanga abona nka Tanzania irimo irikanga, uvuga ngo atangiye ifasha bikiri kure, ariko ubu bigeze hano none nayo jeho politike nayo iyigonga. Ubu intambara yageze ku mipaka yabo, intara ya Tanganyika, yego, muri Kongo. Intambara yageze ku mipaka ya Tanzania, niyo mpamvu na Tanzania ikoresha uko ishoboye, kuko ibyumva kimwe n'u Burundi, igaha Burundi izo ngabo, bakambara impuzankano z'ingabo z'u Burundi, izindi zikaza mu buryo nyine buri convention bwo mu masezerano. Nuko ibintu bimeze naho muri Tanzania rwose iracyari muri Kongo, iracyari inyuma ya Kongo cyane no kurusha n'ibindi bihugu byo muri aka karere. Ariko biragaragara ko Tanzania uko ugenda yinjiramo niko intambara igenda ishaka kwihindurira akarere. Ishobora kuba ibyo gutabara u Burundi, ariko intambara ishobora kuba akarere, birumvikana. So ubwo rero Tanzania ni muri ubwo buryo irimo hariya irahari rwose, n'ibibunda byabo bya Sabasaba, ariko M23 AFC M23 ntabwo burakubita nk'ibisanzwe n'ubundi. Muribuka umugabo w'ingabo za Tanzania aza kera avuga ati tunakuja kupiga makunguru biti bikona, bitaga abanyarwanda ngo ni bikona. Ntabwo yavugaga ngo tupige kunguru tumuondoshe Kongo, tumurudishie kwao, tumukute kwao, tumupigie kwao, urumva, tumuondoe. Ubango no gufata ngo bakubita ibikona babigeze iwabo babikure banabikubita byanyabyo. Hari ariko ikintu cyashimishije abantu babikurikirana nuko uwo mugabo w'ingabo muri za ngabo zafashwe nawe yafashwemo namubonye imbwa zimusaka ku muntu. Umupolisi ahagaze yambaye ga imbwa rwose yabanze mu gihe iramusaka, ibintu byose abyikuriyemo bishyira hasi byose arabireba. Ndavuga ati ko Imana ni nkuru, kuko muri bavuga ngo agiye gukubita za kunguru, none ahubwo
none we na Kongo ndabona imuruta nitana mukoraho. yego Rero ibintu by'abatanzania nuko bimeze, ni ideology nyine, ideology ya genocide no muri Tanzania naho yagezeyo. Abayobozi bamwe na bamwe. Hari mugenzi wanjye wari kumbaza gato, nawe yari afite igisa naho ari amatsiko, ari kwibaza ati ese M23 ko isa naho iri gusananirwa cyangwa se ishobora kurwanwa n'ibihugu byinshi bishyiramo imbaraga nyinshi, aho M23 ntiyaba igiye kuba nk'iy'ubushize mu myaka yashize, uko tuzi M23 yatamagiye igahunga igacika intege. So rero M23 wabundi yatangiye irwanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda, cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi bicwaga. Yego. Bitewe na ideology nyine twabivuzeho, ideology yambutse mu Rwanda bahunze baneshejwe aba genocidaire bagahungira muri Kongo, na genocide na ideology ya genocide yabo nayo bayimukanye. Barayimukana muri Kongo, bagenda babashyira mu Bakongomani, batangira kwica abatutsi nabo. Yego. Batangira guhiga abavuga ikinyarwanda. Kubera ko utabamenya no kubitiranya n'iki. Bari bica abantu pe, barabica babashyira ku ntuza, bagakora imishito bukumva barabarajya. Buriya bakoze ibintu bibi cyane. Buriya mujyi wa Uvira buriya ufite amateka menshi. Ubwo rero ibyo ngibyo ntago ngiye Rwanda n'ibihugu bitari no ese SADC so umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo. Ese mu Afurika y'Amajyepfo byonyine mu bihugu biri muri SADC ya Afurika y'Epfo, sibyo? Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Angola, Eswatini, ibihugu byose byo mu Majyepfo byose, za Botswana, urumva za na Madagascar zukunze kwerekirwa na irimo. Cyo ntabwo ari ibihugu bike, betse ko ibyo bihugu byose bitaje muri Kongo, haje ibihugu bitatu, haje Afurika y'Epfo na Malawi na Tanzania. Ibindi byarabyanze, ndabonaga nta mpamvu, urumva. Rero nta gihe AFC M23 yigeze irwana n'igihugu kimwe, n'ubundi ihora irwana n'ibihugu byinshi. Ari Kongo irafashwa n'abo Babirigi, ko na leta y'Ububirigi, irafashwa n'ingabo yaze bahaye n'iki byose n'ibikoresho, irafashwa n'ibihugu byinshi tutabibuze gusubira muri byinshi pe. Abo kubitaho n'abo bantuza n'abo ba mercenaires, abacanshuro nabo ubwabo nabo bava mu bihugu byabo. Ibyo bihugu byabo se babivamo bitabyumva. Perezida kumva abantu bagiye abacanshuro bawe bavuye hano bagiye kurwanya igihugu cy'inshuti yawe, abacanshuro wakwemera ko cyabazagaruka? Oya, baba bagiye kwica umubano w'igihugu cyawe n'inshuti zawe. Uvuga ngo abacanshuro baje rero iyo basubiyeho bakakirwa ntibagire ibibazo bahura nabyo. Uvuga ngo na leta zabo ziba zigize zite, ziba zibashyigikiye Kongo. Biba bagiye no muri gihugu kugira ngo babashakishe babare kwite bagira gute. Ubwo rero ntago ibyo bishoboka n'ubundi. Kandi noneho AFC M23 intego yarwaniraga ubu ngubu ntago ari ikintu, intego yaragutse, urumva. Baravuga Ikinyarwanda b'abatutsi n'abavuga Ikinyarwanda bahohoterwaga, ubu ngubu noneho abavuga Igiswahili bo muri Kongo bose nabo barahagurutse. Niyo mpamvu bumvishe hajemo AFC n'abandi Bakongomani, urumva, nabo barahagurutse barenganyijwe. Uruvuga ngo kugira ngo M23 ibe nk'ibushize bayiteranira nko kuri Afurika y'Epfo yaje na za SADC yafashe gomikayire kuri ubushize muzi yanambara y'ubushize, ubu ntago nge mbibona. N'ubundi Kongo bizarangira kidavuyeho uko bigaragara. Ibyo rero bigaragaza yuko uyu ntego yagutse n'abafatanyabikorwa baraguka, imbaraga zikiyongera mu buryo buri diplomasi, buryo buri diplomatique, nizo mbaraga bazijemo, naho uburyo buri militaire bazijemo, uburyo bwose bushoboka izo mbaraga buzibonye. So ubwo rero nkaba nakwanzura mvuga yuko Tanzania ibiri inyuma, Uburundi nta mbaraga bufite bwo kurwanira mu mazi, ariko n'ubundi stili nubwo ikibiri inyuma n'ubundi barakubitwa. Gusa General Sultan Makenga uyoboye AFC M23 mu gisirikare yabwiye Tanzania yuko babahaye inzira, babafashe bakabarekura bakabaha inzira, ubutaha ni batazabikorerwa. So ubu rero ndumva twasoreza aho ngaho. Gusa Tanzania turasoza tuvuga ko Tanzania iri inyuma ya FDLR, irafasha FDLR, niba ufashije Kongo, kandi Kongo ifite
ideologie ya jenoside yo kwanga abatutsi no kubatsimba no kubarimbura, ubwo nakurimbura abanyarwanda, ni ukuvuga ngo nawe uburi muri uwo mujyo cyane rwose. Murakoze cyane. Amakuru yo nakagaruka, ubusesenguzi buzakomeza. Imana ibishimire kandi mukomeze mudukore kuri share, nako mukore kuri subscribe, like na share, mukore share ndetse muna commenting, mukore na comment. Mujye mutubwira muri comment icyo twakongeraho, uburyo twakoramo cyangwa se style dukoramo amakuru, niba iyo style atari nziza mukamushaka kutubwira muri comment, tukaba twahindura na style dukoramo amakuru, tukaba twakora nk'abakora amakuru byaba n'ibisanzwe by'ibyegeranyo n'ibyo n'ubusesenguzi. Murakoze cyane, Imana ibishimire. Ciao ciao.